thi trin thla ni ruk ni nga ni kan lo thleng tareng mai khovel thu thar lang sar te kan han lor le dona o kan ti dan thin nang bokin India defense lam mang hian bul kan tran don ani India ral thuam kan puangun ta viau maya India hi ral thuam lama chuanin khovela ral thuam nei thazinga point hlangkai mekania nuclear warhead zani borvel zet nei to anga report ani boka chu mai ba ka tun haya mason rang rang India hian missile ate air defense lama te anti drone lama te pon nei chhom meka chuti rol chuanin thil lom om tak pakhat chu India ral thuam siam chhu apunga rampona thon chhu apunga hei tun haya po Indonesia Malaysia te Vietnam te Saudi Arabia te Armenia te India ral thuam leidu tu le tuna ron ngei ven mek tu te hanni Vietnam a hian thu thar ra oma Vietnam a hian India sipai ho tu azin le meka tuna hian India le Vietnam chuan thu thlung an Vietnam arms up its coastal defense with $629 million BrahMos missile ti te khovel media lenten an ron puang ve boka homzia chuanin India BrahMos leina tur hian Vietnam hian dollar makte zaruk som ni pakwa arwa mana chu India nen missile leina turin inrem na contract an ziak ti te ani BrahMos Block 3 supersonic cruise missile Vietnam hian leiyatuma chumi tan chuan dollar makte zaruk som ni le pakwa zet man turania chu India nen contract an ziak ta a tuipui le a che vel ven himna atan South China Sea ven himna atan te Vietnam hian tangkai taka a man rin ani India che fu chodon ni na langa chu ral thuam hralna konga hian masona lian tak India chuna nei chodon ta ni hei South China Sea buena te kha tun kumni thum kalta tangkhan kan puang na sa thin viawa South China Sea tuipui kil tu ram te Vietnam te heta Indonesia te China te ram enga mozatan oma Philippines te ponni sung ram te chuanin ho chin bialan nei veka China hian a huam ho viau kan ti kha asa thalai zong chana tum akai puisa ho trung mai ni ti te po puan dan thin ani chu ni a South China Sea hi ram buai anga soi fo thin te pon ni athlir kar neu enga mozato oma engte hi China chuanin a huam ho viau ni soi ania chu wangin helai bial buaina hian India chuan ngun takena ngai to US tiang deuh bok hian ram buai te inkara lutin chuta chuan ral thuam te an supply a hei tuna South China Sea buaina po hian China ena buaina nei pui ho ram te India chuan an kom ngai ngal chat maya pumodia te hun chung hianin China che vel ram te nau te India chuan thiana siam miam mai tuna po hian Vietnam hian South China Sea le a che vel an tuipui ven himna atan India BrahMos Block 3 supersonic cruise missile hi amamo viau ni asoi ani deal hi confirm ani to Shangri-La dialogue Singapore akan confirm alo ni to hi Southeast Asian ram zinga BrahMos leile masaber tu tur BrahMos avoi ni na ta na lei tu tur ania Philippines yana ma khan Indian and contract an lo ziak to bokani Vietnam hi Southeast Asian nation Asia chim chak ram zinga India BrahMos leitura tuthlung India ina azia pui le masaber din muna mek chuanin a tharlam ber ani Philippines le India khan contract an zia katin Indonesia nen po India hen contract an lo ziak to bokani chu dollar makto jani samruk pakwa March thla khan India nen Shangri-La dialogue khanin India Defense Secretary Rakesh Kumar nen Vietnam nam chuan thuthlung an lo ziak bokani Vietnam hian Indian Coastal Batteries BrahMos hi battery paruk andong don India tanga supply ni dona chuan in kentel tam takane logistics support akengtel dona operator training te technical instruction maintenance personnel maintenance angchi atan training poimo te India chuan ati sak bok dona India tan chuan kumthum kalta atanga defense deal lian ber ani BrahMos Block 3 missile hi stage ni athen ni in solid fuel supersonic cruise missile ni in hi mekbani point pare ta chakania
tin pakhat zawk hi mek pathum a chaka ving chuak thei ani boka ral thuam keji zathum zat an pai pon theia aka thui zawng hi kilometer zani somkwa tanga kilometer zathum bor vel ani akap dik viawa precision strike nei thei le pinch point accuracy an ti mai kap dik chat chat ang turangai ani hialani BrahMos hi sea skimmer tia soi ani boka tui pui zol atanga tui pui zol handil tui pui chuat tui pui chung zol ti teang chuta atanga meter som bor vela BrahMos hi aving char char thei chu tiang khop chuan a thlok niam theia chu tak chu a thatna em le radar ponan man hlei thelo na chan tur ani tui pui target akap theia longte tui pui target akap thea chu mai ba ka khumual target pon ne takina be thei bok fire and forget weapon tia soi thin kha ani nge ani Vietnam ina India BrahMos andu zok a hi chu land base zok khomol ranga ka chua thei chi coastal batteries nia soi ani Philippines khan India nen contract an lo jek to boka Philippines po hian South China Sea helai chevela buaina oma anram tui pui ven himna atan an lo tin zon to boka Philippines sang bok hian Vietnam po hian hetiang kai hnoi an tui pui le chevel ven na atan BrahMos India BrahMos hi leiturin contract an jiak ta bok Vietnam le China hian buaina lian tak tui pui an lo nei to kumsang azgo somsari pakwa khan ramri in dona han lo nei hial to sang azgo somret pariata te po buaina lian tak nain Spratly Island class an timaya Spratly thliarkara in beiton na alo chuak to boka Vietnam sipai somruk pali zet PLA nei vi te khan an that nge ani kumsang ni somni panhi khan India Vietnam chuanin defense a tho ho na chakzok an nei chhotrana tiang chuanin BrahMos deal chungchang te po hi soi chho an ne tuna hian atakin contract hial han ziak ta ani India's August 6 and 7 Indian Ocean Notam sparks speculation of classified Agni 6 Surya ICBM test in India Defense lam chuan thu chu an ron siama hi mitam takena India Defense lam ngai ven tu te chuan hi an ngak hlel viau thina ni kha BrahMos 2 chu India chuan a test don ta nia soi ani a Surya ICBM test chu kalpui ani don ta August ni ruk ni sari hianin Notam ti chua ani dona Notam tiom sia chu test nei ni dona wangin thlona engchi ma le boroga engma thlo phalani lo burmai chumi tan chuanin notice anti chuak donani India has issued a sweeping notam restricting a 2,530 kilometers corridor over the Indian Ocean between the 6 and 7 August in India Defense lam hian an ron ziaga India hianin notam ati chuaka chu KM sang ni zanga somthum corridor a hian Indian Ocean a August ni rukle ni sari hian notam ti chua ani dona hi Defense Research and Development Organization DRDO chuanin Agni 6 ates ngei don ni in media then khat chuan an tar langa India sarkar le pui chuan official in hi puang lo ma sela BrahMos India sarkar official chuan hi puang lo ma sela Agni 6 intercontinental ballistic missile hi ates ngei don ni in India Defense ta chuan an ziakani Defense expert chuanin hetianga notam ti chua kilometer sang ni zanga somthum bial zet a notam ti chua hi a khat viau nia soi ani notice to airmen tina ani maya notam chu helai Indian Ocean van borok zong airspace kharani thu puan ani do kharani thu puan ania chuta chuanin engthlo nama englongma kaltlang phalani don lova India hian missile chaktak ates don wangani notification thar bera chuanin Dr. APJ Abdul Kalam Island Odisha tuipui kama tringin hi kalpui turani dona India na missile test range anaya chuan hi alar berome KM sang ni zanga somthum borvel zeta thuya he notam hi ti chuani dona long range missile test India chuan nei don ti hi hian ati chiang viawani DRDO chairman Loni Thin Samarvi Kamat chuanin Agni 6 hi
KM sing khat chuang zeta hla ka phak ani don tia soi India hian Agni 5 thleng kha operationally na deploy to a anei to a Agni 6 hi soi rik na rei viau to a amairo chu ataka tes hi ala ningai lo thung ani ballistic missile hi nuclear ral thuam kap chuak thei ang kha nia hei hi khovelina ral thuam hlo anti zinga mi kha ani Iran po hian nei tumin tuna ma ala meka US Israel nan dal mek thung ani kha China hian ballistic missile tam taka naya China ballistic missile thin khatta phei hi chu KM sing tel fe mai ten ni US po hian Minuteman 3 te pon naya tin Russia hi ballistic missile achon ma ruai tu ani he Agni 6 ICBM hian multiple independently targetable re-entry vehicle anti MIRV kha keng tel dona je chu heng missile mora ral thuam warhead vo hi ka chu ania target a beidonin apuak chhong vak thei je chu missile mora warhead kha thlok chuakin chuta tangchuan missile dang a thlok chuak chhong le theya chu chuanin ballistic missile pakhat atanga warhead thlok chuak khan target tam tak a bei thei don ti na ani chu tiang technology chu na yan la tam lova China te US te Russia te chuan an nei meka India hian tuna hian an nei vele don ta ni missile pakhat atangin target tam tak bei thei ani India hian tun haya missile long range missile alo test nual to a me tha po khan notam KM sangthum zanga somruk zeta thuya khanin notice lo ti chhuwa to ania khatiang KM sangthum zanga somruk biala khan test alo kalpui to a kha mitam tak chuan Agni 6 ani nge in han ngai boka tuna hian KM sang ni chuanga test an nei chhole don bok ani Pakistan hian Shahin 3 missile neya chu KM sang ni zasari somnga KM sang ni zasari somnga ka phak ania India churon ka phak zak don ti nani in China po hian in KM sing tel ka phak enga moza tan na yadong feng 41 te phei chu kap thui thei veu takani heti la hian US Iran buaina India na nei le tura ruwa manchu Iran in inrem na siam tura an hun nei nu hnung US in nasa zo ka anram abe na tur pumpel na tura ni ti US President Donald Trump chuan a soya Trump chuan Strait of Hormuz chona ni le theina tur le Iran nuclear program chungchanga inbiak na hi nirei lo te anei ni be sei thu soin a thokhatna chuan Strait hon chungchang soini anga a thonina chuan nuclear program ti top chungchanga Iran nuclear program ti top chungchanga ni don thungani hati Trump chuan Iran lakana zo ka be pui thlak tumna chu Gulf ram tengen naw wangin kalpui hri lo anrem ti tia soya indapui pani na thlen nuwa inbena na saber thlen tir tuma ruaman na siam ani man ti Trump chuan a soi hialani Iran hi China duta hremna atana mi ti hlum tamna ram ani hei Al Jazeera na pondan phei chuan March atanga voin inkara hian Iran chuanin mi somnga paruk zet anti hlum nia soi ani alobera mi somnga paruk hi Iran chuan March atanga tun inkar hian a khai hlum to nia soi ani a March ni som pakwa atanga chiarin chungzinga chuan kha country tangin nikum December le kumin January bor vela Iran buai vak protest lian tak tak an kalpuina amo phurtu nia an soi then khatte Iran hian a khalfala tunai han zela tam tak ala da meka chung ho chu amati amina khai hlum ngau mai nia soyani a tunai hian kha protest nena in kai hnoi mi somni pasari zat chu khai hlum der to mai UN Human Rights Office OHCHR in an soidanin mi zabor vel hi ti hlum thei mai din huna an lading mek ni in an soya hei hi UN Human Rights lam chuan na takin an soi sel ani Russia Ukraine in dona lama han lut le lokila in beina lian tak tu na hian a chok chho mek ania hei nimin lama in beina phei chu ra phlak takani North Korea missile unit Russia hian Ukraine beina na mang tangkai ni in Reuters chuan a puang nikum masa kha North Korea sipai enge mazat kha Ukraine be turin Russia rama an luta enge mazat North Korea sipayan thinghe nge ni kha chutiang khop chuan Russia North Korea in kara hian in thian that na hi oma North Korea hian Russia puiturina sipai te tira tin Russia hian North Korea hi ral thuam lama apui ve bok nya soi ani Russia khotlang lama North Korea missile unit bun ani chop anni ti in Reuters chuan a puanga ballistic missile zasom ni borvel zetnen launcher paruk nen
Ukraine benan North Korea hian hma an la to ti in Reuters chuan a puang Russia khawthlang lama hi North Korea ballistic missile launcher paruk zet bun ani thu tarlan ani chuti lai chuan Ukraine hian air defense mu interceptor an lo tla cham ve mek boka hengani wang hian Ukraine din mun hi a che chho viau turanga yani tun haya in beiton na nasatak kara Russia chuan ballistic missile manga Ukraine be na chu Ukraine hian an lo kap thlei thei to lova a chan chu an air defense man US Patriot Air Defense mu interceptor hi Ukraine hian an nei mang to lo ni in Zelensky khana soi ni kha hei hi then khat phei chuan interceptor pakhat man ringot $1 makte doi som pan hi te ni thuan tar lang hial ni kha chutiang khopa ral thuam mantam indona mola du tok man tur chhop chhuwa chu thil har sa takani intelligence then khatin an report danin Russia hianin aram khothlang lampanga North Korea sipai somko borvel le Russian 112 missile brigade en kolna hnuaya North Korea hian ballistic missile launcher thanem tak an chhop nia soi ani Reuters ina puandanin Pyongyang hianin missile batch somli KN-23 le KN-24 missile te Russia athon lu to nia soi ani report ina tarlan zeldan chuan North Korea hian Russia lai puimu amak te tel a supply to nia soi ani a sipai po singkhat le sangli zet sangni somni pali khan alo thon lut to a Ukraine ram chunga hian North Korea sipai te po khan lut man hani ka Zelensky chu North Korea hian Russia sipai sing thum a thon lut ti in a soi thung ani chuti lai chuan nimin le ni zan lama in beiton na rap thlak khop maya Russia hianin Kyiv ral thuam lian tak taka kap lu ta heta hian mi som pasari setan thi Ukraine in interceptor an nei to lo wangin Russia ballistic missile loka thlak ka baran nei to lova Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russian sipai te hianin missile somni pakwa le drone za som panga nizan lama Ukraine an kap lut ti asoi Russia chuan Kyiv le ache vel rambial te ballistic missile le drone mangin an beya heta hian darkar somni palikal ta chungin mi som pasari zetan thi ni in Volodymyr Zelensky Ukraine President chuan asoya mi puile sipai nun na hum him turin an thopui te hian missile interceptor rang taka an ron thona ngai ni ati Ukraine State Emergency Service in an soidanin Russia chuan beipui thlakna lian tak nilai ni khana kalpui ti an puanga Russia missile ten an Beijing a hian Ukraine Brovary facility te tin buka khopuya warehouse te Russia chuan an kap chhiati asoi Zelensky an ex post danin Russia hian ballistic missile somni pali a kap luta cruise missile pali drone zale som panga Ukraine benana mang ti asoi beton na alian chhomol mol viau maya nizan lam khan Ukraine lam chuan Russia tula rambiala be pui thlak ve boka heta hian tunlaya Russia ram chung warehouse a be na sat Wellberries ho warehouse a be le ni soyani a drone mangin Ukraine chuan Wellberries warehouse a kap al le ni soyani ole ponton chon pon tur tam tak kan nei maro chu ro kholna engemaw wangin khati china kan kan handu tok phot mayanga an channel min lo tlo saka min lo thlir sak tu ta chunga lom thu kan han soinon le a khadichin khani sela tunla indona rambial boina international news politics le kai noite he channel a hian regular takati chu athina niya min lo ngai chang zel don ya tu tok le photang nimhan nuam vek ole